ليه تماشاوان هجا اف مشارا گرنگ لترکیه روشا بیکاریه هر وها باندورا بیکاریه لسر روشا دارایی مالباتان لسر دیرونا خلکی بخواه ام در باسی دیار بکرید بن عبدالله بوزکو جگری سروک شارداریا بسملی کو او بخوشیش کار هاتیه دورخستن دیار بکری میوانی من سلاف که عبدالله نها يعني هجمارك جلك بالكي شيء دسلات دبيجة هجمارك دبيجة كو در دورا 3 مليون ونيف كاسي كو بيكارن لتركيا للسنديقاين كاركران لتركيا دبيجين كسي بيكار هجمار واد 10 مليون كاس درباستك يعني چما اب هجمارين جدا گردوي درباري دتما آگادار بكن بله لگولا سازیا آمارaya Türkiye'ye anha li Türkiye 3 milyon nif insan bekarın. Dve dema daviye da demeyin daviye milyonu ku 386 hazar kes jikar hatine dulxistin. Ev ligol daneyin سازیا آمارaya Türkiye جرا دبیجن تویک جکال هاتنه دلخستن و بگشتی آنها لگول تویکه 3 میلیون و نیو انسان بیکار هنن لی لگول سندیکایا کارمند و کارکران 10 میلیون زیادتر انسان لترکیه بطالن بیکارن چما دوی دلی دا ده هجمارین جهف جودا دلتکوی میدانه جبو کو سازین دولت دبن کنترولا دستلاتاریا AKP و MHP دانه وانا بسرکتینن دریوبلیا خدا دخوازن هجمارن راست جرایا گشتی و دشیرن جبل ویه که اوسا هجمارن پرپل جهف جودا دلتکوی میدانه دستلاتاریا AKP و MHP serkeftininin hem de aliye aboriye da hem de aliye siyasete da jibel ve ki saziyen kudubun kontrola destlatariye daye ligor destlatariye van daneyen fermi aşkere raya güçlü dikin levan sa daneyen fermi rastiye nade nişandan. Keke Abdullah dukhazım bizane bim te bukhoş karhatiye dur. مثلا افيك شي باندوري دكي اللي توكا كاس لمالباتي دروشا دارايدا دروشا ديروني دا شي باندوري المروفا كيت كي غاباكو لتركيا مروفا كشكار تي دورخست براستي بيكاري بطالي تشتكي جل لكي خرابه هم دا آلية معنويات انسانا دا psikolojiya insanan da tiştin pır xarab çeydike dinava maliye da malbatê da huzul naile gelek insanên ku ji kar hatine dûrxistin psikolojiya wan xirab bûye malbat ji hev cuda bûne cin û mêl dev ji hev berdane dinava malbatê da tu huzul nehiştiye bêkarî betalî gelek insan ji ber ku betalin bêkarin intihar dikin de medya Türkiye'de jî mixabin van büyeran nayên rojevê ji bo ku desthilatdar nailê van büyerên nexweş were rojeva insanan gelek insanên bêkar betal ji ber ku derûniya wan psikolojiya wan xira dibe di nava malbata wan da aramî namîne mixabin jiyana xwe dikujin intiharê dikin gelek kes intihar kirine haya civatê jê çênabe desthilatdar naxwaze medya van tiştan bîne ziman bikeve rojevê Keke Abdullah her wiha mesela li gelek welatên cîhanê welatên pêşkeftî gava got kesek ji kartê dûrxistin garantiyek ê ku ji cihê xwe yê kar yan jî ji daireya bêkariyê got werdigire heye mesela bêjin li welatên Skandinavya ew sedî heşteye kesek ji kartê dûrxistin lê bi egera ji nûve organîzekirinê yan jî karnamînê ji kartê dûrxistin lê ji sendîkayê
یان جی جهه کار سوسیالی ji sedî heştê mûçeyê wê dîse bo salekî bo wî têdan piştî wê salekê jî xwe dinivîsînê de dezgeha pêdakirina kar de ji wir jî alîkarî werdigire yan jî diçe kursên wan karan ê ku bazara kar pêwîstiya wê jî heye. Li Tirkiye çawa çê divê mesela kesek ji kar hate dûrxistin. Garantiya wî jiyanê darayî çawa berdewam dike. مخابن لترکیه دا انسان کوژکار ولی دورخستن تو گارانتی کی وی تونیه تو سازی آلیکاریا وی ناکه او قدل خو دمینن مخابن دروشکی خراب دا دمینه وقت کو جکار ته دورخستن وکا اوروپای هنک سازی آلیکاریا انسان بیکار بطال ناکن لترکیه دا انسان کو جکار ولن دورخستن جبونا کو آلیکاری جسازیه کی بگرن شرط و مرجوان جی گله کی گرانه iş kurjela dibêjin saziya devletê ye hinek şertê wane jibona ku em bêjin jibona ku alîkarî îş qûrê bigire divê wan şert û mercan pêk bîne yaxuna tu sazî insanê ku ji kar tên dûrxistin alîkariya wan nakin. Spasiyat etkim kekê Abdullah Bozkû cigirê serokê şaredariya Bîsmilê ji Diyarbekirê li gel.